Yeah, ayithi phela kumele ngifunde kuqala lento le. Angeke ngiqhamuke ngifunda ngathi ngifunde indaba yabona njengale kaDumakahle ukuthi uDumakahle ngomunye wamaciko kanjani njani. Hayi, ngeke ngenze kanjalo. Kumele ngifunde bese ngithatha ngiyitshela abantu ukuthi kwenza la. Siqale ngani? Siqalile? Oh, okay. Go. Welcome to that Zulu podcast. Sawubona igama lami ngusifisa ukudla umsimango. Yazini, asibangene. Awungeke bo. Yiko qala ukugcina babalalela. Ngikhulise ngenhlonipho ekhaya ngiqale ngokubingelela mmilikidli ushuno isinanga musitatazela wena hlala phansi ulesindlebe bese ngiyaxoxela thina njengomsimango sifisa ukuthi kulolu suku number 1 radio usifisa ukuhle msimango. Kanti-ke sibuya kanjalo ngithathe lethuba ngibingelele ngane yakwethu lapho ngibukela khona njengamanje That Zulu podcast ukuthi uyaqala-ke ukungibona uqala ukubona ubuso bami igama lami ngusifisa ukuhle kaSimango bathi mhloloze ungahloloze ukuhloloze kumhloloza abathi bahloloza bahloloza mhloloze ngunogajobo mfonje ngintwana mina khaze bomba untombi maqhuma phamba amaswazi lokuzithi my best ngudlalisi le intokazi zamatswana lokuzithi no this guy is so cool kanti ngiyabona ukuthi uyaqala-ke ukufika kule channel lena yacindezela usubscribe khona la usubscribe bese ulike le video share le video comment lana lapho siyabangena zakwethu namhlanje ke siyakubingelela kwi first episode yayo ke lapha That Zulu podcast oyethulula mina ke osifisa okuhle wakabsimango sisuba namanye ama episode namhlanje sibheka kakhulukazi Maskandi right siqala ngestory ke lapha sokuqala saka Dumakahle ke uzokhumbula ke ukuthi ke lapha abantu bajabulile ke emva kokuthi babone iphathasi noma ngithi Dumakahle ethenga lapha imoto yakhe entshasha lapha uhlobo le Audi baningi abantu bambongele ikakhulukazi abalandeli bamaskandi nabaculi bamaskandi okujabulisile kakhulu ukuthi nabaculi bamaskandi bambongele ke lapha uDumakahle sibonile njengomthandeni ke lapha manqele ubhalile impela wathi uDumakahle ngomunye wamaciko amancane enza kahle kakhulu endimeni yomculo wethu wesintu ubhala lapha ipost yakhe ku Facebook embongela wayibhala nje ngizoyifaka la ukuze uyibone kanti omunye umuntu ombongele besilindele vele ukuthi uzombongela ke uKhuzani Mpungo uthe kanje namadumane well done mfana omdala usebenzile kakhulu uzokhumbula ke ukuthi uDumakahle ke omunye ke waduma kakhulukazi ngengoma zakhe nangobucibo wakhe ngobubhala khumbula ukuthi khona ingoma zakhe ibala kuzo ukuhlanya ngengqondo amadodana amahlanyu kanti ke nale etrendile nje ngekudala eyayithi uthando sibalo kwedlula abafowene uyena ke uDumakahle siya ku story number 2 siphethe bani ke lana siphethe lapha ukuthi abantu abaningi bamangele mabebona ke lapha uKabelo Motha engathi uzoventure noma ngathi uzongena ku Maskandi uKabelo Motha uKabza Smalll bamazi kanjalo babonakele ke lapha engathi khona into abayihlanganisayo beno Scebi awubizwa ngenkosi yamagcokama ucula Maskandi kanye ke futhi lapha nomzukulu kanti ke abantu abaningi babhalile ke ama message okombongela ke noma mhlawumbe ama comment okubongela nokumncoma besho nje ukuthi cha uKabza Smalll italent endoda khona story number 3 esisiphethe ke namhlanje ke istory saka Sondonzima khumbula ke ukuthi ke lapha Ithwasa lekhansela makuthi bungazi siyazi manje Ithwasa lekhansela likhiphe ingoma yalo entshasha liphethe lapha Indoni ke lethi ke bathi awungondli kanti ke leyo duo leyo noma mhlambe leyo abantu bobabili abantu ke ekudala abalandeli bamaskandi bekhala ngabo bethi manje ngake ngicule no2 sizwe into ezokhipha hayi iphumile ngempela bengilalela yazini hamba uyibheka leyo ngoma leyo kanti ke makuthi kanjani ngani yakwethu angigijime ngiye ku story ses4 kanti story ses4 sithi okay bathi mina ngihambe la yangane yakwethu makuthi ayithanda That Zulu podcast wena cindezela la subscribe ulike ucomment ungifollow futhi nakuma social platform uzothola la maqala le video lena kuse ngiyabami nibatshele bonke ngakini ukuthi ufisa ukupodcast awungeke bo